Sigurno ste do sada vidjeli hrpu električnih motora, ali mislim da ovakav i po ovoj cijeni još niste vidjeli. Dao sam si vremena i dao sam si izazov da nađem najjeftiniji električni motor, a u isto vrijeme da ne bude premali, da dobro ide i naravno da se može vilijati. A koji je to motor i kakav, vidjet ćemo u nastavku. Idemo vidjeti najjeftiniji. Toolkit, klasika za guvernal, za svjetlo, najgori dio za stavljati. Nadao sam se da će biti na njemu već, ali nisu. Ovo mi je najgori dio, najgori dio. Ne znam, hoću uopće moći sam. Idemo prvo paljenje. Evo ključ unutra, okrenemo desno, tu imamo M. E sad, idemo ga odmah odključati. Dugo držimo 2, idemo 1.3.1.3 je lozinka. Nakon lozinke koja je 1.3.1.3 nađemo preko gumba M0.4 i tu ovo povećamo koliko god ide. Znači max 100 i stisnemo, to je pričekamo 5 sekundi. Tako da idemo sad probati ovako ubrzanje. Budala, nisam stavio mod 3, ajde vidimo. Ajde ga izvadim. Jebote. Tako. Ok, hajde da pokažemo na brzinu taj motor najjeftiniji. Kao što vidite, radi se o Wipco H3 modelu. Inače, ovaj motor ima 3500 W motor i ima bateriju od 23 amper sati. Evo ovako jedna, kako bi to nazvao, rekao bi to zanimljivost kod ovog motora je da on je jedan od najjačih motora iz nule koji kreću, kako bi rekao, zato što većina krosera ima ovdje motor, znači tu baterija i dolje motor, a ovaj motor ima, kao što vidite, ovdje iza motor i zato on iz nule ide doslovno brutalno. Neki top speed ovog motora, to budemo testirali, ali kažu da je oko 50 i nešto, znači 55, tako da kao što vidite imamo svjetlo koje radi, žmigavce, sirenu, sva 4 žmigavce, to ne znam šta će. Imamo modove, stavit ćemo najjaču brzinu, evo vidite kako kreće. Evo ljudi, krenuli smo, sad vam sam pokažem ono što sam pričao, evo gledajte. Evo vidite koliko. Doslovno ne možete krenut bez da motor digne na zadnji, kao što vidite. Idemo u šumu. Čuo sam da u ovoj šumi ima skriveni skokovi nekakvi. Sad za ovaj sam bio jednom vidio, ali za skokove ne znam, ali idemo sad probati samo. Na zadnji ide normalno motor, malo je glasan. Jebem ti. Ali nećemo mu zamjeriti što je glasan, jebi ga. Ja sam njega malo vozio i jedina primjedba koju ja imam, to jest neka loša, kako bi to rekao, loša stvar je malo gas. Kao što vidite, ja dajem njemu gas, ali on se ne pomjera. Ima, evo, tek sad tu kreće, tako da mali ima gas lag, ali za te novce mislim da je to sasvim ok, jer jebi ga, tražili smo najjeftiniji i našli smo najjeftiniji. Op. Kao što vidite, da vidimo, i dosta je snappy, kako bi to nazvao, gas. Baš da vidimo. Opa! Da vidimo, hoćemo uz ovu uzbrdicu bez problema. Ok, ja sam tu vidio put jedan. Idemo vidjeti put. Kao što vidite da se normalno može voziti. I što meni stvarno iznenađujuće,
da za tu cijenu se može ovo dobiti. Ok, šta je ovo? Znači, šta je ovo? WTF, druže. Ljudi, da vi vidite ko je ovo nizbrdica. Doslovno ovak. Dobro, tu nećemo ići, ovo je malo ipak više za, kako bi to rekao, za malo jače motore. Moram paziti, tu se dosta ljudi šeće. Jebote. Op, op, o. Probat ćemo i tamo na asfaltu, ćemo probati top speed i probat ćemo, opa. Ok, tu imamo neku uzbrdicu, ajde da vidimo. Probat ćemo tamo top speed i vozit ćemo ga na zadnji. Ajde da vidimo, hoćemo se popeti tu. Ljudi, da vi znate koliko ovo uzbrdica. Šta je ovo je? Pote led. WTF je ovo? Usred šume, nekakve rupe, ali nema veze, idemo mi nazad dok nismo najebali. Vidite za ovakve stazice, stvarno brutalno. E sad, negdje mora biti, ujebot koliko brdo, negdje bi trebala biti staza, jer ja se sjećam prije, ok, opa, ajmo gas. Ok, tu znam da ima zavoj, da, tu ima zavoj, opa, i sad full gas gore, mobitel će mi ispast. Ajde. Da vidimo 35, ok. Sad da mi neko ne nađe, da se ne poljubimo kacigama. Ok, uspjeli su. Jedina mana, eto, mislim mana, meni to nije problem, ako motor je zabavan i ako motor ide, meni to nije problem, ali malo je glasniji, što je normalno za neki jeftiniji motor. Ajde da vidimo. Kao što vidite, čuje se, ali jebi ga, motor je tu da se čuje. Motor je tu da se čuje, šta da vam kažem. Ovo je baš visoko. I vjerujte mi da na snimci se ne vidi koliko je to zapravo visoko i strmo. To je ne visoko, nego strmo bi ja to rekao. Da vidimo, ajde. Hoćemo se moći popet. Ok, nismo uspjeli. Mislim da se ovdje nisam još popeo s nijednim motorom do sad. Crveni nisam ni probao, ali vidimo što je tu lijevo. Ali tražimo tu stazu. Ne znam ako je neko, ako je neko tu blizu, neka mi napiše. Jel ima tu gdje staza, jer ovo što ja trenutno vidim je sve samo ne staza. Šta je ovo, bogati dragog, šta je ovo tu? Znači mene je ono čak i strah tu da ići. Da vi znate koliko je ovo uzbrdica, ljudi. Bog te mazo, ovo je neka životinja kopala, ovo ja mislio neko čovjek kopao. Jebote kolike su tu rupe unutra u zemlji. Kako će ja gore? Ja sam mislio da je ovo neki čovjek ili neko ljudsko biće kopalo kad ono neke životinje, jebote, još sam mogao batine pokupiti. Ok, opet imamo nizbrdicu. Sad idemo ravno, vidjeti šta tu ima. Nadam se da će biti negdje staza nekakva, jer čuo sam da bi trebala biti. Sad, gdje je, kakva je, ja ne znam, ali vidim da su ovi putevi stvarno brutalni. Ovo je ko rođeno za testiranje motora, ok. Ajmo, da vidimo, hoćemo se moći popet uz ovo brdo. Ma di ne, bok te, još punim gasom. 28 na sat. Opa, ajde vidimo, pun gas. 30, 35, 40, 45. Ako se penje uz brda, ljudi. Ovo nema nigdje. Inače da, imate kod Dario ZOCKT za ovaj motor. A ako hoćete kupiti, možete dobiti još jeftinije preko linka u deskripciji i tokom checkouta ili ti ga tokom kupovine upišete kod Dario ZOCKT i dobit ćete dodatni popust, tako da ovaj motor će vas ispasti još jeftinije. Baš zadovoljan kako se ovaj motor ponaša. Udoban je. Sad smo došli tu na cestu, tako da
Idemo vidjeti top speed. 35, 40, 45, 50, 54, 55, 56, 57, 57,7, 58. Top speed 58 na sat. Morate imati malo veću kontrolu u Iliju. Lakše ga je dići, kao što vidite. Ali morate biti jako nježni na gasu, da ne bi otišli na leđa, a to vjerujem da niko od vas ne želi, a tako ne želim ni ja. Tako da sve u svemu, za ovu cijenu, ovo sad kako se pokazao motor, ja sam jako zadovoljan. Znači, može se normalno voziti na zadnji, samo treba kontrola gasa. Tako da, moja neka finalno mišljenje i ocjena za ovaj motor je 9 od 10. Za cijenu top. Stvarno ne znam da li se može bolje za te novce naći. Jedina ta stvar koja meni ne paša, možda će vama drugima pasati taj motor iza, ali to je sve do osobe. Evo, mi smo sad napravili i to dosta teške vožnje, 5,7 km, nije potrošio ni jednu crticu. Tako da, to je bilo to. A ako ste uživali, ostavite like. Ako hoćete još, idemo podržite ovo, bacite komentar, tako da, ništa, vidimo se.